Nekada je bilo najvažnije koliko si titula osvojio, do koje si granice u Gumi došao. Koliko si vremena proveo na igralištu, u parku ili ispred zgrade. Nekada nije bilo važno tko je bio popularan, a tko manje popularan. No danas riječ popularnost ima drugačije značenje. Profesorica Kiš često sa svojim učenicima razgovara o utjecaju medija na mlade. Njezini današnji sugovornici su učenici 4. i 5. razreda. Tko od vas ima YouTube kanal? Imaš tvoj YouTube kanal. Koliko imaš godina? 9 godina imaš. Misliš li da postoji neka dobna granica za otvaranje YouTube kanala? 13 godina. Kršiš li ti time kakav zakon? Ne znaš, a znaju li tvoji roditelji za tvoj YouTube kanal? Oni su mi dali, da. Ti si onda YouTuber? Da. Mali YouTuber. A zašto gledate YouTube kanale? Lukas? Zabavno. Zabavno je? Luka? Pa da, oni nas zabavljaju i čine nas zapravo sretnijima kad gledamo. Čine te sretnijima kad ih gledaš? Može biti edukativno? Može biti, gledate i edukativne YouTube videe? Pa ne. Ne baš, ali može biti. Što ti YouTuberi, osim znači prankova, objavljuju? Snimaju igrice, Pjesme. Utječu li oni na vas? Lucija? Da. A kako se zovu te osobe koje nešto promoviraju i jako su popularne, Vita? Mislite li da je to baš dobar život influencera? Mislim da je dobar i loš. Dobar je zato što ponekad je zabavno, dobiva se plaća, a i nije, ponekad može biti stresno ako, na primjer, imate puno pretplatnika, pa morate dati ljudima što hoće. Profesor Milas nedavno se sa učenicima 7. razreda pripremao za debatno natjecanje na temu maloljetnih influencera. Razgovarali smo sa učenicima 7. i sa učenicima 6. razreda. Pratite li više naše hrvatske youtubere ili strane youtubere? Pa ja osobno više pratim strane youtubere nego hrvatske. Ja također. Ja isto. Koje influencere, odnosno youtubere poznajete? Pa ja jedinog influencera koja znam je Ela Dvornik, a od youtubera pa jedino koga baš pratim je Shane Dawson. Zašto mladi toliko prate te sve youtubere? Pa ja mislim da se nekako, ajmo reći, bliži. Koju poruku influenceri šalju? Ja mislim da mogu slati dobre poruke, a mogu slati definitivno i loše, kao recimo da možemo izaći iz škola i da će sve biti super. A znate li možda što je prikriveno oglašavanje? Da, pa prikriveno oglašavanje je kad nama nešto nameću, influenceri ili youtuberi, a mi toga nismo svjesni. Vjerujete li vi influencerima? Pa ja ne, ali mislim da dobar dio naših vršnjaka vjeruje. Mislite li da se maloljetnici mogu nositi sa svime time što donosi taj život influencera? Ja mislim da ne mogu jer nisu još psihički i emocionalno dovoljno razvijeni. Što mislite, koje su prednosti, a koje mane života influencera? Prednosti bi bile priprema se za rad u medijima, možda editiranje, oslobađa se pred kamerama. Pogotovo zarada. Da, zarada isto. Znači, kako govoriti uopće, kako smišljati govore. Kako takav način života može utjecati na njihovo psihičko i fizičko zdravlje? Pa ja mislim da ih može zapravo psihički razviti, pripremiti ih na primjer da se oslobode pred kamerama, da nauči kako smisleno iznositi govore. I za kraj, biste li vi željeli biti youtuberi ili influenceri? Jure? Da. Da? Luka? Ja bi. Dečki? Da. Svi bi željeli biti influenceri. Evo, čuli smo razmišljanja naših učenika. Postoje dobre i loše strane influencerskog, odnosno youtuberskog života. No ipak, mislim da niti jedan posao ne bi trebao postati naš život. I niti jedan posao ne bi smio kršiti kvalitetu privatnog života. Zato, budite influenceri u svojoj okolini. Potičite na kreativnost i kritičko mišljenje. I naravno, ostanite u školi.